Najstarije hrišćansko naselje na svetu nalazi se u Siriji na nadmorskoj visini od 1600 metara. Udaljeno je Damaska, glavnog grada Sirije, 40 minuta. Legende kaže da su se stene razmakle kako bi pobegla sveta tekla koju su proganjali Rimljani zbog propovedanja nove vere. U Maluli ljudi govore aramejski jezik koji se smatra jezikom Isusa Hrista, a njega ne razumeju ne samo Sirijci nego ni Arapi. Na tom dalekom putu svile, bila je i ekipa jutarnjeg programa. Živimo u vreme kada putovanje na Bliski istok nije mnogo popularno, dok na turističkim listama nekih zemalja nije destinacija koja se preporučuje. Sirija je raskrsnica trgovačkih puteva između Mediterana i istoka. Kolevka pisma smeštena je u okrilje bogatih i raznolikih pejzaža. Uvijala se pod građevinskim ambicijama Egipta, Vavilona, Persije, Grčke, Rima i Turske. Svaki od tih graditelja ostavio je svoj pečat u njenoj bogatoj istoriji. Kao rezultat mešavine spomenika drevne istorije nude se različiti oblici turizma – eko, seoski, religiozni, kulturni, pustinski, kamperski. Do Prvog svjetskog rata Sirija je obuhvatala današnju Sirijsku Arapsku republiku, Liban, Jordan i Palestinu. Predivna priroda, spomenici, iskopine i duh istorije učinit će da potpuno zaboravite da se nalazite u blizini opasnog Iraka. Na 40 km od Damaska, u južnoj Siriji, na 1600 metara nadmorske visine, nalazi se aramejsko selo Malula. Vekovima njegovi stanovnici žive jednostavno, u kućama ukopanim u strme obronke i izdržavaju se od zemlje pune izvora u podnožju. Daleko od civilizacije i pažnje sveta, u planinskim predelima Sirije nalazi se Malula. Malula je centar hrišćanstva u Siriji. Neke stare knjige kažu da se ovdje živelo i 9 vekova pre Hrista, što ovo naselje, a i crkvu koja se ovdje nalazi, svrstava u najstarije naselje i najstariju crkvu. Recimo i to da naselje ima samo 5000 ljudi. Stručnjaci kažu da 10.000 Sirijaca govori aramejski, uključujući i one koji žive u obližnjim selima Baha i Jubadin. Pola od tog broja napustilo je sela zbog većih mogućnosti u prestonici. Većina ih se vraća u planine tokom leta i još uvek govore aramejski sa decom kod kuće. Pošto se u Maluli nalazi nekoliko svetih hrišćanskih mesta, uključujući crkvu Svetog Sergija iz 4. veka, sagrađenu u čast vojnika koje je pobio rimski imperator zbog njihove vere, Malula je dugo bila sklonište hrišćana. Kada posetite crkvu u Maluli i kažete odakle ste, čućete i ovo. Reč Malula znači na aramejskom jeziku ulaz. Reč koja veoma odgovara položaju ovog mesta na ulazu uske doline El Faš. Ovdje se nalazi ikona Jovana Krstitelja sa prekrštenim nogama koja je obišla svet. Malula je poznati po crkvi Svete Tekle. Nju je krstio apostol Pavle na svom prvom misionarskom putu. U ovom mjestu se događaju neobične stvari. Najpre ovaj izvor koji nikada ne presuši, a ne zna se odakle voda dolazi. Drugo, usred ove crkve izraslo je drvo, kao što vidite, i dalje cveta. I nešto što je vrlo neobično vezano je za 45. godinu naše ere. Naime, Sveta Tekla je širila hrišćanstvo, nju su Rimljani proganjali jer je propovedala tu novu veru i sve ono što su oni pokušali da urade nije uspjelo da uništi. Kažu da su je jurili kroz ove planine i zbog toga su se razmakle planine i to je u stvari jedna od legendi. A druga legenda kaže kada je posle svega ona pobegla, smestila se u ovu malu sobu koja se nalazi ovamo, u kojoj je doživela 90 godina. Za sve to vreme, opet priče kažu, Bog je podario i ovu svetu vodu koja ima neka čudna svojstva. Da je Sirija najtolerantnija muslimanska zemlja govori i podatak. 85% stanovništva su muslimani, a oko 13 hrišćani i to uglavnom pravoslavne vere. U državnom kalendaru praznika upisani su Božić i Uskrs. 20. vek je približio Malulu prestonici Sirije, a sa njom je doneo arapski jezik u škole, ali čak ni novi poslovi u Damasku, ni zahtevi modernog života nisu zatrli naviku da se kod kuće govori aramejski. Ljudi kažu da su još odlučniji u nameri da održe svoj jezik u životu.